Yabi tala po kayong katamong panalangin ding makatuki. Para po kayong kapasalamatan dari Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Maria Angela and Lord Ken Yusi, Rosa Ginto, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Pet and Tess Mariano, Bong Bautista and family, Lazaro Santiago, Edna Santiago, Romana and Elsa Castro, Erning and Elisa Canlas, Eric and Jessel Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Ramir and Claire Rembulat, Christian and Caitlin Gosum, Joseph and Ella Santiago, Emmanuel Santiago, staff of Maria Teresa Colegio de Zambales, MSWD staff and daycare workers of Guagua, Barangay San Nicolas First, Daycare Children of Guagua, Charmaine Nicole and Chevy Castro, Christian Sam and Alexa Hanley, Angel, Judy and Princess Santiago, Shine and Rain Dumapit, Clay and Shine Santiago, Hangelo, Jane and Gabriel Rembulat, MDRR MO Guagua, Lito and Menchi Mendoza, Mr. and Mrs. Remio Gosum Jr. Wedding Anniversary, Conrado and Blesilda Maglalang, Boy and Meng Ocampo, Erica Joy Ocampo, Teng family, Policarpio Santiago and family, Gonzales family, Eduardo Vitug and family, Constancia Sikat and family, Bernard Sikat and family, Enrique Gozum and family, Ocampo and Vitug family, Between and Guanlao family, David and Alipio family, Benjamin Alfonso, Jem and Let and family, Beth and Dante and family, Dory and family, Paul and Alma and family, Jojo and Celia Garcia, Dina Gasa and family, Zizar and Jenaline Sahagon. Para ka rin mag-birthday, Dexter Kismundo, Miggy Marin, Precious Joy Balingit, Jay Medina, Ched Malyari, Teresita Kulala, Roma Maria David, Mags Gonzales, Maymay Gonzales, Joseph Angeles, Alain Lakindanum, Raven David, Gilbert David, Prince Neo Kayanan. Para puging kaya doon ang daring makatuki, Marvin Ciaron, Princess Serrano, Parbo family, Alvitug and family, Herrick Carlos and family, Muy Vitug and family, Alona Parico, Leo Campo, AC Soriano, Barangay San Nicolas II Frontliners, Dr. Melody Yang, Dr. Joseph Valentino, George Torres and family, Rolando Sebastian and family, Dr. Tyrell Romel and Ann Tolentino, Galan Tolentino, Irene Kiambao, Sunny and Grace Gasa, Carl Joshua Kayanan, Michael Benedict Ilagan, Nikki Bautista, family Soriano, Manyalak, Marin Navarro, Manyo family, Rico David and family, Annalisa Vitug, Norma Parbo, Maricris and Dexter Di Malanta, Chloe Lime Kendra, Maricar and Jairo Halog, Carla Kaiser, Maricon Canlas, Richard and MJ Kayanan, Lander Canlas, Nicaela Bautista, James Carlos, Edeliza Manansala, June and Tess Tiglao, John Mark Sikat, Queenie Viray, Betty Romero, Martin and Jem Palo, Christian Jerry Evangelista, Jason Evangelista. Para po kayong kapaldan ng daring makatuki, Ethan Mesa, Bart Lim, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosun, Marco Ezequiel, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Marta Sevilla, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres,
Clarita Nuki, Beata Cañonero, Kate Villa, Jesus Tayag, Ines Gosum, Ligaya Arceo, Francel Santiago, Robert Dagdag, Sita David, Heidi Robinson, Ramon Soriano, Joseph Gosum, Lourdes Colala, Marie Nicole Torregrosa, Gloria Gosum, Herona Gosum, Glenda Vitug, Julian Cabuenas, Itang Gasa, Remio Candelaria Jr., Adelfa Serrano, Mario Contreras, Maricor Between, Eupresia Valencia, Leonidas Yaron, Aileen Flores, Apong Ustaguan Lau, Romeo Cancio, Dr. Edilberto Gonzago, Father Pablo Chong, Ernesto and Celestino Vitug, George Cinco, Alexander Ibarra, Ofelia Macoge, Nonoy Santiago, Celia Garcia, Ruben Razon, Lydia Roque, April Sara Mercado. Para po karing kaladwadari, Jerome Crescencio, Juan Modesta, Leonida, Among Jess, Felipe, Teofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Estrella, Pacifico Senior and Junior, Felipe, Prudencio, Jolan, Rodolfo, Rogelio, Angela, Francesca, Precious Angel, Rolando, Antonio, Adoracion Lerit, Virginia, Josepina, Manuel, Jose, Esmelecinda, Malayo, Petronila, Maximo, Melchor Senior, Purita, Josephine, Bienvenido, Maria Lourdes Sinaida, Jose Senior, Carolina, Policarpio, Maria, Moses, Froilan, Roberto, Quintin, Catalino, Lydia, Ruben, Alfonso, Jose Kasupanan, Pio Quinto, Maripaz Romeo, Zoraida, Karina, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Miguel, Isaiah Miguel, Luis Nicole, Mark David, Vicente Teng, Jose, Engracia, Asuncion, Boy, Pablo, Francisco, Rafaela, Angelo, Alexander, Adoracion, Miguel, Luz, Josefa, Salvador, Vicenta, Cornelia, Hilario, Antonio, Maria, Miguel, Isaiah Miguel, Luis Nicole, Luciano, Gloria, Demetria, Dominga, Abelardo, Crisanto, Arnold, Jose, Poleng, Nestor, Florencia, Dolor, Juanito, Leonardo, Romeo, Lorna, Florida, Joe, Paulina, Flora, Macario, Marciano, Feliciana, Philip Vincent, Paul Christian. Adi hanggang kaladot yung purgatorio, lalong-lalo na rin ang alanang makaga nakakarelo. Magbalik ka na lugking Diyos. Bititipon tamo king lagyon na ninyig pa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakiyagom na ning banal na Espiritu, manatili kay kayongan. At kay kaanti mo rin, Para karing sablang penandit, aetamo tinuki kang Jesus, at karing kayang turu, kingbit mong kababanlub, agwantamo ing kapatawaranan ng Diyos, bata mo maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Yagkastang ining miyag nanagnan ing kapanisyan,
magkumpisal ko. King Diyos, amay payan tuto, at kay kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at may aliwang kakulangan. Huli nita, ipaniga po ko, kasanta Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kapatad, ingi panalangin niyo po, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo ang sana, king Bie Alananga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, mekakeni ilakome ing dungis ning kaya kaming kasalanan. Saupan mo kaming manatiling tapat king banaladalan ning Bie. At antabayanan mo kaming miras king kayablasan ape ngako mo. Iti adwan mi king kapamilatanan ning ginuming Hesu Kristo ang anak mo, ang mabibiya at mag-aring kambe mo at ning banala espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king Alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. King panahon na ito, migsakabiyay Abram, migsalitaya pa yung Diyos at ngana. Oy ni kasunduan ko keka, maging tatangda ko, ring da kalabansa. Era nakaausan pang Abram, nuni Abraham, uling gewara kan tatang ro, ding da kalabansa. Dinandakan da kalalahi, maging bansa lareti, at ating lunto ari karelo. Tuparan kay ting kasunduan ko keko, at pati nakaring maging lahi mo, king daratang apanahon. Alayang kawakasan iting kasunduan. Maging Diyos mo ko, at maging Diyos da ka, at maging Diyos da kung mo naman, ding maging lahi, asali si keko. Ibiye ko keko, at karing lahi mong sasalisi, ing gabon, nung nuka manok nangan ngeni. Ing mabilog ng gabon, ing kanaan, bilang pibandyan yu, king kapilan paman. At ako ing maging Diyos do. Nga na paning Ginoo kang Abraham, tuparan mi, at ding maging lahi mo, iting kasunduan. Ing amano ning Ginoo, salamat king Diyos. Dalita pakibat, impakibat tamo, ing Ginoo, eni kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ulitan taya po. Ing Ginoo, eni kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan. Panintunan niya ing Ginoo, at ing kayang sikanan, impamagdulap kayo, eyo sa kakalingwan. Ilas na nakakalingwan, ding milagrong gewa ng Ginoo, at dimpisyag ng kayatulan, pakibat. Ing Ginoo, eni kakalingwan, ditman, ing kayang kasunduan. O lahi ng Abraham, at alasuyo na, o anak ng Jacob, a pinili ng Ginoo. Ing Ginoo, yung kaya katamon Diyos, ding kautusana, para king mabilog ayatulo, pakibat. Ing Ginoo, eni kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan. Eni kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ing pangako na, karing libo-libong lahi. Ing kasunduan, agewa na kang Abraham, ing pangako na kang Isaak, deti tuparan nongan. Pakibat. Ing Ginoo, eni kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan. Sa sambanda ka o Kristo at layon pupuryan, Uli ning banal mong krus, inatbos ni Ingiato. ing 13 estasyon, ing pangakutkot ng Jesus.
Inginu manatili kayo. At kekaan timurin, Pamamas sa aking maya pabalita, agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Inyang mabibengi na, ing metong amakwaltang tao Arimatea, dinatangya, ing lagyo na Jose. Metong yan amang alagad ng Jesus. May kikitya kang Pilato, at pekisabi ni Keya ing bangke ng Jesus. Kinuha na ing Jose ing bangke at binalot ni king metong abayong ulas alinen. Binili ni king sarili ng pansyon, kababaywan na pamong pepalukib king batu. Kay bat na nito, peparagos ni ing maragul abatu, bilang pekatakap na ning kutkutan, at saka ni minuli. Melakwan lang makaluklok ka rin di Maria Magdalena, at itang metong pang Maria, makaluklok la arapanan ning kutkutan. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapoyen keka o Kristo. Allow me to deliver my homily in Tagalog and in English dahil meron pong nanonood sa atin sa Maynila at sa iba pang mga lugar doon sa aming page na Misa Tomasino. So meron po tayong mga kasamang nanonood ngayon sa live streaming na Misa Tomasino. Bakit po tayong mga Katoliko kapag namatay ang isang tao, binibigyan pa rin natin ito ng importansya at paggalang? Hindi katulad ng mga ibang sekta, kapag namatay na sila o kapag namatay na yung isang miyembro ng kanilang pamilya, bali wala na, wala nang kwenta. Pero bakit para sa ating mga Katoliko, kahit namatay na ang isang tao, binibigyan pa rin natin ito ng respeto at paggalang? Di ba ang bangkay, maaagnas lamang yan? Di ba ang bangkay, ibabaon lamang yan sa lupa? Ang bangkay, sa English, cadaver, meron pong ibig sabihin yung salitang cadaver. Ka-da-ver. Caro, dabitur, verbibus. Ito po ay salitang Latin na ang ibig sabihin, the body is given to the worms. Caro dabitur verbibus. Ang bangkay ay ibibigay lamang sa mga uod. Kung ang bangkay ay ibibigay lamang sa mga uod o kakainin lamang ng mga uod, bakit tayong mga Katoliko pinapaimbalsamuhan natin yung bangkay? Binibigyan natin ng marangal na burol, binibigyan natin ng marangal na libing, pinapamisa natin for 9 days, may pamisa for 40 days, may pamisa for the first year death anniversary, may padasal. Patay na nga bakit pa natin ginagawa yon? Well, according to my friend, who is a very Catholic, who is an embalmer and an owner of a funeral parlor in Santo Cristo, Guagua, sabi niya sa akin, ginagawa daw natin ang respetong ito at paggalang sa isang bangkay because we are preparing this corpse, this body, for the resurrection of the body. That's what we recite every Sunday in our creed. I believe in the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Dinadasal po natin yan tuwing linggo. I believe in the resurrection of the body and life everlasting. Amen. That's why, sabi ko dun sa kaibigan ko, may point. May punto siya. Kaya natin pala iniimbalsamuhan, binibigyan ng marangal na libing at burol ang isang namatay dahil inihahanda natin yan para sa pagbangon muli ng mga yumao pagdating ni Kristo. Based on my own theological understanding, we respect the corpse because this corpse was one time became the temple of the Holy Spirit. Ang katawan po ng taong namatay ay minsan
naging templong buhay ng banal na espiritu noong ito ay nabubuhay pa. Noong ito ay bininyagan, siya po ay naging templo ng banal na espiritu. In today's gospel, my dear friends, we heard Jesus was buried in the tomb. Ing pangakutkot ng Jesus, nilibing si Jesus. In order to visualize this scene, we must first see what a Jewish house of mourning was like. Normally, in Palestine, because of the climate, burial followed death as quickly as possible. There was a time when a funeral was an exceedingly costly thing. The finest spices and ointments were used to anoint the body. The body itself was clothed in the most magnificent robes. All kinds of valuables were buried in the tomb along with the body. By midway through the first century, all this had become a ruinous expenditure. Naturally, no one wished on such an occasion to be outdone by a neighbor, and our wrappings and robes with which the body was covered. And the treasures left in the tomb became ever more expensive. The matter had become almost an intolerable burden, which no one liked to alter until the advent of a famous rabbi called Gamaliel II. He gave orders that he was to be buried in the simplest possible linen robe, and so broke the extravagance of funeral customs. To this day, at Orthodox Jewish funerals, a cup is drunk to Rabbi Gamaliel, who brought release from the burden. From his time on, the body was wrapped in a simple linen dress, which was sometimes called by the very beautiful name of the traveling dress. Binihisan daw po ng the traveling dress. So nga naman, no? Pag namatay tayo, we travel from one dimension to another. That's why yung damit na sinusuot ng patay daw sa kanila, tinatawag nilang the traveling dress. As many as possible attended a funeral. Everyone who could was supposed, out of courtesy and respect, to join the procession on its way. One curious custom was that women walk first. For it was held that since woman, by her first sin, brought death into the world. Di po ba ang babae ang unang nahulog sa pagkakasala, sa tukso? At ang pagkakasala, ito ang nagdala ng kamatayan sa mundo. Kaya nga sa kultura ng mga Hudyo, dun sa tinatawag nilang funeral march, nauunang naglalakad ang babae patungo sa libingan. She ought to lead the mourners to the tomb. At the tomb, memorial speeches were sometimes made. Everyone was expected to express the deepest sympathy, and on leaving the tomb, the others stood in two long lines while the principal mourners passed between them. But there was this very wise rule. The mourners were not to be tormented by idle and uninvited talk. They were to be left at that moment alone with their sorrow. In the house of mourning, there were set customs. As long as the body was in the house, eating meat, drinking wine was forbidden, as was the wearing of the phylacteries and engaging in any kind of study. No food was to be prepared in the house, and such food must not be eaten in the presence of the dead. Hindi daw pwedeng kumain sa harap ng patay. Sa kultura ng mga Hudyo, as soon as the body was carried out, all furniture was reversed, and the mourners sat on the ground or on low stools. On the return from the tomb, a meal was served, which had been prepared by the friends of the family.
It consisted of bread, hard-boiled eggs, and lentils. The round eggs and lentils symbolize life. Kaya nga po pala kapag Easter Sunday, yung simbolo natin na ginagamit minsan, nagpapalaro tayo, Easter egg hunting. Because eggs or lentils symbolized life, which was always rolling to death. Deep mourning lasted for 7 days, of which the first 3 were days of weeping. During these 7 days, it was forbidden to anoint oneself, to put on shoes, to engage in any kind of study or business, and even to wash. Bawal maghugas, bawal maligo. Kultura po yun ng mga Hudyo, ginaya nating mga Pilipino. Kaya pala pag may patay dito sa atin, yung ibang tao, hindi rin naliligo. Pero alam niyo po ba, gawain nyo ng mga Hudyo, hindi naman ng mga Pilipino. So pwedeng maligo, kahit may patay. Kasi kapag hindi ka naligo, may susunod na mamamatay. Pag naamoy yung baho mo, no? May susunod na mamamatay. Kaya dapat, kahit may patay, maligo tayo. Kasi, pamahiin lang po yun. At ang isang Pilipino, isang Katolikong Pilipino, ay hindi dapat naniniwala sa pamahiin. No? Isa lang ang pinaniniwalaan natin, ang sinasabi ng Diyos. Kaya kahit may patay, maligo ka. Kasi kapag hindi ka naligo, baka may sumunod na mamatay. No? The week of deep mourning was followed by 30 days of lighter mourning. And respect for the dead and sympathy for the mourners were an essential part of Jewish duty. As the mourners left the tomb, they turned and said, "Depart in peace." And they never mentioned the name of the one who had died without invoking a blessing on it. There is something very lovely in the way in which the Jews stress the duty of showing sympathy to the mourners. Tayong lahat po siguro dito, mga kaibigan, nakaranas na kung papaano makipaglibing, di ba? Itamongan po siguro kayo ni may kipatnugot ta na. Makipaglibing na tayo. At marahil, naranasan na rin natin kung ano ang pakiramdam ng isang mamatayan. Masakit ang mamatayan. Death is a big letting go and a big letting God. Big letting go because you have to let go and you have to move on. In spite of the pain that you are experiencing, you have to move on. It's a big letting God because we entrust everything to the Lord. Lord, ikaw nang bahala sa namatay. Ikaw na rin ang bahala sa aming mga nagluluksa. There is pain in mourning because in every separation, there is pain. Masakit kapag may nawawalay. And this pain, my dear friends, is the same pain that the Blessed Mother and the other women and the beloved disciple experienced during the death and burial of Jesus that we heard in today's gospel. Yes, pain and separation are realities of life. Totoo po yun. Realities of life, ang pain at ang paghihiwalay. But we should not focus on the pain that death brings, but we should rather give much attention on the consoling words of Jesus, "I am the life and the resurrection, and whoever believes in me, even if he dies, will live forever." Ako ing biye at ing pamanyubling mebye, ing ninumang maniwala ka na ako, agyang mateya, miyayang pasibayo. Bistaman masakit ing kamamaten, dapat itang amano na ning Ginoong Hesus, nung paniwalan tayo, ating biye alananga. The famous contemporary philosopher Martin Heidegger once said, "Man is a being towards death." Sabi ni Martin Heidegger, ang tao daw po ay naglalakbay patungo sa kamatayan. Man is a being towards death. And after saying this dictum,
He put period on it. Hanggang dun lang. But here comes another philosopher by the name of Saint Edith Stein. She added, but after that, what comes next? According to Saint Edith Stein, there is life after death. And that life is a life with Jesus. That life is life everlasting. Yun po yung pagnasaan nating makamtan, mga kaibigan. Yung buhay na walang hanggan, na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Amen. Panalangin ding malda. Kapatad, kapamilatan ning kasalpantayanan tamo king ginutamong Hesus Kristo, mibuklat ya kaya katamo ing bi alanangga. Manalangin tangan king kalam papanatili king kayang amano karing pilubluban tamo. Natamong manalangin, Gino, papanatilian mo ing kasalpantayanan ni Keka. Ulitan tayo po. Gino, papanatilyan mo ing kasalpantayanan ni Keko. Para ka ring sablang obispo at pari, paratilas na nang maging saksi, king amano at dapat, king mabiye at mayupayang amano ng Diyos. Ipanalangin ta king Gino. Gino, papanatilyan mo ing kasalpantayanan ni Keko. Para ka ring hanggang mamuntukan, king gobyerno, kapilan man sa ero pagtaksilan, din karelang sasakupan, kapamilataning pamangawang batas, ang maging sagabal, king karelang panyulong, king biye alanganga, ipanalangin ta king Gino. Gino, papanatilyan mo ing kasalpantayanan ni Keka. Para ka ring sablang maniwala, kinging sabla, mapupus king kamatayan, ning katawan. Miyabiasa na karela ing kalam, amanakit, king malyari dang tasnan, ing biye alanganga, kapamilatan ng Kristo, ipanalangin ta king Gino. Gino, papanatilyan mo ing kasalpantayanan ni Keka. Para kay katangan, atok yan ta sana, ing padron, ning kapamintuan, king nanumang posisyon. Ami talaga kay katamo, e kakalingwan, king iti, nanuya paman, at sulalam ng upaya, ning kaburya ng Kristo. Ipanalangin ta king Gino. Gino, papanatilyan mo ing kasalpantayanan ni Keka. King kakatamo pong panalangin, iyabet alapuring hanggang niapektuan king COVID-19 na sana pakayapan o ni nga pong Gino. Pangaditala naman po rin kakatamong frontliners na sana ingatan o ni nga pong Gino. Pangaditala po rin nayango na biye na sana tanggapan o ni nga pong Gino king kayang kayaryan at itamo pong magdanas ngayon king kapag subukan na iti ipangadita mo ing proteksyon ibiyan na sana kaya katamo ni nga pong Gino man alam pasan tamo ining krisis sa iti ipanalangin tamo king Gino. Gino, papanatilyan mo ing kasalpantayanan ni Keko. Iyabet ala naman king panalangin tamo ing kaladwada de adorasyon lerit Samuel Michael Sunglao, Francisco Salvador Malaca, Dr. Jose de Mesa Alfonso, Shirley Velasquez Alfonso, at Jose Muñoz. Ipanalangin tamo king Gino. Gino, papanatilyan mo ing kasalpantayanan ni Keko. Adwan tamo po yung sarili tamong kapagnasan. Ing pamaniwala ang Kristo at ing pamanupad king kayang amano, ya ing pamagkamit king bi alananga. Gawan mo kayang mapamintu king kayang amano, antimonong makanano yang mapamintu king kayang kaburian. Iti adwan mi king kapamilatan ng Hesus Kristo ang ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kako at kaya kayong daon, matanggap la arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikilgayan ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginong nga pamakalulu, tanggapan me iting sakripisyong darawon mi kaya ka ban awsan na keng lumabong king kabanalan at pasulong king kaligtasan ni yato. Iting anaduan mi king kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Amen. Ning Ginoo manatili yake kayo. At kekaan timore, Iyap na yoring puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang parati at numan karinoig pa. Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Ing pamaylasa ning kekang anak, minyasikanan para ipasyag ning meto yato, ing pangakabos karing sabla. Harapan ning kekang kamalan, kulang laring amanong iyapse ning kekang dila, para king lugod mong mayupaya, ameyakit kapamilatan na ning krus. King Cruz mibulalag ing kapatawaran ning karing tao. King Cruz migtagumpeya ing Kristong pinakura. Uli nanita, kambering sablang toro ring anghel karing banwa. Daralit mi ing kekang ligaya, layon makiyabe alang tuk ng babiya kapurian keka, at ngaming sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuim banwating yato, king kekang ligaya, posana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo, posana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sa narating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubging pamaylasan at kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne at binyene karing kayang disipulo at gana. Tanggapan yeti ikayongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kibat na ning apunan, kinwana ing kalis. Pasibayo yang salamat keka, at binyene ing kalis karing kayang disipulo at gana. Tanggapan yeti ikayongan at minum kayo kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa ami patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyagdahing misteryo ng kasalpantayanan. Hi Kristo meteo, Kristo sinubli ang mebye, Kristo datang yung pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyang ini gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo. Darawon mi yakeka iting tinape ng biye, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, banmi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ang kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, i Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito, i Among Rao, ing kaya kaming Kura Paroko, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay nawa na, at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo ang sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen ay induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banala esposo, kayabe ring apostol, lalo na isan Tiago, at ding sablang santo, isan Roque, Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, ding hanggang Dominikanong Santo at Santa, at ding Tomasinong Martir,
at tinupad king malmong kaburian king kekabanan ning panahon. Purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen. Ngani manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan na ning kekang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kamben na ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ing kayo payan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuning Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, yang babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan may ampong bilugan agpangking kaburyan mo, ikang mabibiye at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili asan ang kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Bakit tamo po ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayungan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Kaluguran kong kapatad, o iniing ginutamong Heso Kristo, o iniing kordero ning Diyos, o iniing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad tamong mayayawos king apuna na ning kordero. Gino, ek matampan tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O ginunaning pakalulu, yung sakramentong pasikan ke kami, at dinawon mi at tinggap, idala na kesana king biye alananga, iti adwan mi king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iniya ke kayo. At keka ang timuri. Bendisyonan na kayo nganing malugod at mayupayang ginong Diyos, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, midaon ne, ume kayo king kapayapan. Salamat King Diyos. Mayap abengi po.